Amok ko asikakit puno no agayat amin ke di sagot mo awan hindi daw dawat ko no dilaeng di ka adam dito'y sibay ko tapno itayok nagmanen di kinaragsakta ket mailili ak manen di kinalailuta awanin ti sa pulek pay iti ayat ngain kain paay iti silong mo naadaan nakiti tured kabukin ka naikan nakiti kired awanin ti daw dawat ko no dilaeng di ka adam dito'y sibay ko tapno itayog nagmanen di kinaragsakta ken mailili ak manen di kinalailuta awanen ti sa pulek pay iti ayat ngain kain paay inkarin kanyak iti amin ket ipaay munto ngaminten mo aminen idi inted mo ti puso mo awanin di daw dawat ko no dilaing ka adam sibay ko tapno itayok nagmanen di kinaragsakta ket mailili ak manen di